ole thlir tu le ngai thatu zongjong te in zawa in chibai vek ule voin hi July ni som pakhat kumsang ni som ni pali ninga ni ani a tuntum chu zoram thu thara toite te thlirin kan ngai thatlang le don nia chuti rualin record kan ni na hmuna thombeng ching atam deuh leka ngai nom lo tak tak alo tel pal theya in mi hriat thiam na kan dir masajet ani tin video te hi khongai takin like te share te min pek sakram ram thin turin kan dil ngot mai chu ani e ole thu thar nga thatan te ang vandoi thak takin highway truck balu phur chesualah awangin amuna driver ka chhawn lovin a boral he channel e vanduina thlen chung changa kan thudon na in asoidanin vanduina thlenna mun hi rule kwal khuwa luma rule kwal khuwa atanga km somvel leimin thui anti mai pwd road kmttp road bulmai ani thu sein hetila hi leimin na satak mai a oma pwd road min tha in kmttp road thleng hian amin tha ni in an seini hetiang lai bel hi pwd lam hian thom thatna an thok mek bok tuna van duna tokta hi July ni kwa kumsang ni som ni pali thole ni chamalam dar som pakhat vela he van duna hi atok ni a hriat ani a chianna achunga alo thleng ti hriat ani vele hian rang takin trampuina na tho zui ngal ani a van doi thlak takin ama hi chantur omlovin ka chhon lovin aboral ta ani he haiwa truck khi vasei kailam khuwa truck ani thule private truck ani thu talan ani a vandone tokta truck hian balu phurin vasei kailam a hian kalpui atumani hetia lot la atlan mek la hian anmani tok zongin sumo anlo kala sumo tenen hian in pel tura kongsir lam andai chu vandoi thlak takin kongsir lei hian azo talova lei hi min ta in truck hi atlaliam zui tamai ni in soi anibok heti a chesualah hi sumo chong te hian chiang takin an hmuwa chuti rolin driver hi truckin alumpuya adel po ani lo thu sein heti truck ain bin liam don lai takhian truck hian na tak main driver hi aso chuak ta aso sang le ni in an soibok heti atla thale hi truck po hian del zui le han hru zui po anei ni a an hria lo thu an soibok ani amai ro chu vandoi thlak takin heti truck atanga ain vor chuak ta hi atlak na mun hi aoi ba ka lunglian tak tak te mun khokrok tak ani awangin atlak na lama hian abek dinglam hi na tak main lungpuya azuk vota a alhiam hi anat em awangin trampuina na arang the ang bera kalpui ma ni sela chan the ni talovin ka chhon lovin aboral ta ani khotlang hroi tu te kan biak na tanga an soidanin abek hi avona le maya aru po hi avo chhene le ni in an soya abek hi avuak na lama hian achom bo thei hial ni in an sei bokani chuti rolin van tuna to ka nunna chanta driver hi khotlang hroi tu te kan biak na tangin a ming te tin an khuwa te hi an hre thei tlat lo maya he mai ba ka hianin lir thei nei tu khualam te hi thei ang angin kan va belia heta po hian driver nunna chanta hi a ming min hril thei tlat lo maya tun tuma hian chiang takin a ming te akum te an khuwa district ti te kan ron ta lang theilova chuti rolin helir thei khaltu hi namdang vai ani thuero chiang takin min lo hril thungani hemi chungchang a hian vasei kai police lam te po kan va belo lopa ama ero chu vasei kai police lam hian tun tuma chiana vanduina hi an kuta lak ani lo wangin chiang takin hrianna an lo nei velo hlau mai ni hetinga vanduina ato hian rang takin rule kwal khuwa oile vc te hriatir ngal ania oile ten kuang nen amun hi panin an thleng zui ngala tin bungtlang police station lampo hriatir an zui ta bokani arwang te hi postmortem ani zo nuwa an khuwa an veng lama hian arwang thon chu ani tak thole rule kwal khuwa branch oile te hian kuang moi tak mai le puan te ne na ro pui taka an thla liam thu khotlang hroi tu te chuan min lo hril bokani he chianna atam he maya report hi achiang theang berin pe kan du thina khotlang hroi tu te a hre chiang tu ne kan hre te po kan han pe kual ngel thina amai ro chu rule kual kho khotlang te hianin vai ani ti chon hria a mingte district le kum te kha an hriat theilo wangin vasei kailam hi kan va belia khotlang hroi tu te po amai ro chu
a ming te akum a district ang reng kha an hriat thei chuan lo wangin police lampo kan bele lop lopa amaro chu tun tuma hianin kan hriat chhuat thei ngang lo wangin comments lama khan a hre chiang jok te kan lo om ani chuanin lo soi thei ula lo ta lang thei ula ti chuan comments lama po kan lo pin mai tura ngai ta ila chuti nga min ti sak thei chuan kan lom le ang ti kha kan bel lok ni ta se a thaom o thudanga kan kai main in khel result hian ta lang belok taila a thaome euro football semi final chu ni zan lama khang khel zo anita a England chuan Netherlands 2-1 in an nia hetiang anita ka wang hianin England le Spain te hian Euro 2024 final chu an khel don ta ani a pathian ni zan lo tur dar som pani le achan ve final hi an khel don ani heti mek la hian copa lampo final turte an cheng fel to Argentina le Colombia ten final hi an khel don ta nizan tukin jing lama khanin Uruguay le Colombia te hian semi final khelin heta hian Colombia lamin 1-0 in ne na an changani hortoki tlong luya vok thi ruang pasari zet mai mu ani hem chung chang he social media lama te talan satania kan muin kan lo thetlang pui to in arin oma hem chung changa khotlang shroi tu lamten an soidanin hortoki tlong lui na lampanga hian vok thi ruang pasari lai mai mu ani thu an soya heng vok thi ruang te hi mau mangin an lo hola te chuan lui mong lama an len thak tir zui zel ani ti te an ron ta lang to ni kha engponi sila tun truma hemi kan talan kher chan chu azia lo hle maya kan hriat lan thau angin kan rama African swine fever kan ti mai vok pul hri aleng me kan ya heng vok pul hri khosikina vok aman to chu vok an thau emo an risel tha emo an tlu zoi zoya an thi zel mai chu ani a vok vul tu te an lainat em maya sarkar te tin kotlang hroi tu te pon thei top chu in he si leng hi dan tumin ke an pe na veng tinin an venga alu ve lawin thatop an chu ani mek lain hetiang chi midang ten tuar bel sila ala tuar ve lo te pon tuar ve se ti ru pu ni om taka hetiang thil mu turan om thin te kan ram chunga kan zo ram chunga Christian rama nge mai vok thi hetianga han pai ngot mai an om thin the apoi em maya sarkari na ti dan tur min sil ang te thuk taka phum te thil har salu puini in alang lova hei hi Christian kan ni ba ka ram mi pui tha kan ni na turatana sarkar thupe kan oi mai hi kan ti turani ti te kan hriat atu hle ani tin tuntuma tlong luya vok thi hetiang rong pasari zen mai mu an ni te phe hi chu azia lo hle maya tui ati tropa ati bol loa khang hri te kha eng ang takin nge adar zelang khang te po chut ngam lo hial ni in kan hria hetiang ti tu te hi an dem om hle in kan hria hemi chung changa hen FIR po thelu ani hial in kan hria tuna hen man ani tu em ti lamero hriat na kan nei lova hetiang thil ten om lu tuk so so rong bol na ti du tu te hi kan thu nei tu te po hian man nge sila an phu ang tok sem na munge se ti hi kan du thu sam tak zet ani ti la hi kan soibil ve ni se tha ome ole tuntuma chuanin zoram mina kan chairon isu lian tak mai CBI general consent pek lo chung chang a thuin chu atam hle maya emponi sela party dang thu soite kan lo tilang zau to thina tuntuma chuanin ZPM lam thule la hi a video toite in clear chun jom ve taila a thome voina press conference kan han nei le do na kan ko na te ngai poi moin helaya press meeting local khoma kan lom le mem sign lom thu kan soi tua chuan nia voina kan thil soi tur hi an lo khel sap tua then khat te pon mithiam an tian ron te po an lo be kwal na sa tonin kan hria so tran chan tur hi eng tin nge kan soyang ti hi tam takin ngai to na pon lo mang to mai theya then kha chon ma re reng se tia tran tlat chuan tran na tur chu omnga tin tran na tur fung dang om to lo am hiala han soi tak youtuber then kha te opposition lampang mi te pon om to amar chu voin hian ma re reng se ti kha kan tran chan don lo ni dan kan tran chan don ni ti kha min lo fiat sak ma saula kan do ni de introduction kan nei le photanga
chon ding lama tang hian kan thananga ania voin a hei nia ke hi ZPM General Headquarters Legal Department General Secretary Valencia Mapachuo kania chon hei kabul nai berami hi media IT and publicity a kan GS TBC lal khan moya ania chon adot lem hi u tilal tluang kima akelal tluang kima ania ani kan party spokesperson ania PSC ania secretary PSC secretary ani hal boka chuan party spokesperson ani chungin voin hi nia spokesperson berni lawzok legal lampang thilani vain ke hianin kan soidon ania support chumin lo shket saknal turing kan tu chewni chon helama ka veilama mi hi pu lal non moya pachuo ani hi kan legal department kan secretary ania chuan hela hen loin asir hen lo beta me lo pai lo hela pasir hen ma ti chuan dot lem hi Venecia Z pachuo legal department ZPM General Headquarters second secretary thau ani chuan allowing clarve helmet pakhatun chumai ula chuan kan sei le hai ani PC laurin moya kan party ya joint secretary legal department ani PLM so Benjamin min kan ziak man lawa lokal don lo mokatia Benjamin Leltran puya ani kan party legal department joint secretary ani bokani le tai kan statement nei te hin lo dong vek dong kan share chuak zoi nga chuan point then khathe kan secretary pu lalnan moya ni hianon share don bokani ZPM party kai shoi sarkar chuan Mizoram sarkar in CBI hena general consent apek to anu kirlo ZPM party a principal alading rek ti hi kan ron thupuya he thu hi consent nuk let tiang te po khan an sema ro chu YouTuber pakhat te min kan lam lo ngai senwa langa ni zana ka en lea kan nuk let nia sarkar apu na kha video ka mu to lawa om le to lo kan nuk let le lo ti chu chiang ni me lai ka lo ziak lak lo to kan nuk kir lo ti kha kan soi non tu ani chu kan share chho par nge ZPM party kai shoi chuan kai shoi sarkar chuan campaign lai in tiam ang ngein ni som ni pariat kha som pani sang ni som ni pathum khan CBI hena general consent alo petowa heti lai hian ni som ni pani kha som pani sang ni som ni pathuma parliament pass to criminal law pathum IPC CRPC le evidence act thak na tur dan thar bharatiya nyay sahita BNS kan ti mai le bharatiya nakrik suraksha sahita BNSS le bharatiya saksya adhiniyam techu July ni khata tanga man tran turati alo ni ta dan thar man alo ni don ta ga chuan ni som ni tharuk sang ni som ni pali khan director CBI chuan Mizoram sarkar chief secretary hena lekha thonin criminal law thar man tran ani don awanga Mizoram sarkar in CBI hena consent alo pek to chu July ni khat ma ngeya athara gazette notification ti chuak turin ngenna athenani CBI in notification thar tur notification siam thar turangen na chan chu Mizoram sarkar in CBI hena general consent hemi hi kan han bracket de big her power and jurisdiction a consent a pek na kha section 3 of Delhi Special Police Establishment Act 1946 DSP Act katimai Noya Central Sarkar in Indian Penal Code IPC Noya Thil Swalti na chui theina turatan chau ania tuna ero section 3 of DSPE Act Noya Central Sarkar in IPC thak tu dan thar Bharatiya Nyay Sahita Noya Thil Swalti na notification achwa to wangin Mizoram Sarkar hian athar lakan notification chuain CBI hena hian general consent
a pek thar angai ni general consent pek na tur notification hi Mizoram sarkar hian athara a issue ani lo chuan CBI hian Mizoram chunga BNS noya poi khoina hian engcase ma an lo chui thei to don lo tina ni ti chuan Mizoram sarkar in notification thar chu a CBI hena consent thar a pek le na chan chu ka tha thiam to me CBI notification draft kan te format asia manga CBI hena consent pek na Mizoram sarkar in gazette notification na chua chungcha hian opposition party te chuan thudik tak zep le rapet chungin Mizoram kai ZPM kai shuai sarkar chu an lo pe vaka ZPM party chu ain soyangin anom lo chief minister hian an sarkar ma khan mi puite CBI general consent pek ani tur thu min sila ZPM kai shuai sarkar hian thali le ni som pali chia CBI hena hian general consent a pe ni tin nasa takin ZPM le akai shuai sarkar chu mi pui bum tuwa an pu me ka ni hetianga thu bel chian dol lo manga mi pui ril ru shuai koi tunga ZPM kai shuai sarkar an beidan hi a thak kan ti hle a poi kan ti rualin zoram mi pui bum tunga politics zechia an lat choi num tlat hi ban san to se kan ti hle ni Mizoram sarkar in notification thar issue chan te hi han bi chiang ila kan tia ti han point by point in ul tak kan ti kan han share le zelanga point number 1 a CBI in Mizoram sarkar hena notification thar chuatura alo tiang in le a chua dan tur draft anon sia mangin CBI hena general consent pek na notification thar chu ni som ni pasari June sang ni som ni pali khan Mizoram sarkar chu na chua le ta he notification hi ni khat July sang ni som ni pali khan Mizoram gazette publish ani ni som ni pasari June sang hi le som ni palia Mizoram sarkar notification 30 chuang khan subject helai hi than khat pai chon subject la hin lawar viwa YouTube pakhat ka na chon however to the condition that no such investigation shall be taken up in case relating to the public servant controlled by the state government of Mizoram except with the prior written permission of the state government ti thu ain ziaka helai thu hi notification tharakan helai ber chu ni na lang hemi chungcha a hian Mizoram sarkar hian thil sual te ti sual anei lawa general consent anuk dok ti na po ani lo bok dani na pu dangin notification hi an chua thara consent thar pelein danangin state sarkar hathok te chui na tura state sarkarin consent permission apek angai thu an lo tar lang mai ni hemi chungchang ZPM kai shuai sarkar beitu te hian he thu dikhi mi pui laka zepin thu dik taki an phol chuak du lawa chief minister pulal duama CBI 10 Chief Minister Pulal Duaman CBI te general consent apek omzia hi mithan khatte hian andu dan a kai lekin politics game khelna man ruatan an mangani CBI te hi kan shia tangin Department of Personnel Ministry of Personnel Pension and Public Grievances Government of India noyadin ania Central Police ti te pon an soi thei ome kan shia thiam theinan sarkar department sang hian thunei na huang chung big jurisdiction an neya allocation of business po kan ti thei bokang CBI po hian power and jurisdiction an neya central sarkar noile UT noya thil sual ti na section 3 of DSPE Act 1946 noya central sarkar in notified te a case a chui theya Central Sarkar emo UTA po section 3 of DSPE Act Central Sarkar in unnotified ya lama case a chui don ni chuan Central Sarkar atangin consent phalna shiat puina kan tia kha ala tu angai vele thoni CBI hian state Sarkar thunei na huang chunga nu chui don ani chuan
Section 3 huam chunga Central Sarkarin dan an notify china po hian ama thuina chui thei ngot lawa state in jurisdiction case a chui thei na turatana ramri huam chin atan phalna ane ngaya chu general consent suni ni somni pariat khasong pani sang ni somni pathuma Mizoram Sarkarin CBI ni general consent apek masak khalo chiar taila ei hi ZPM Sarkar nuwa notification must saber general consent kantikhania in exercise of the power conferred by Section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act 1946 and in supersession of this department notification number hey share kerlong maya number khachu the governor of Mizoram hereby accord consent to exercise power and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment for investigation of offences in the state of Mizoram by order and in the name of Governor of Mizoram Atiya. Mizoram Sarkarin CBI henas general consent apek masak zoka hian Mizoram state an power jurisdiction an man thei thu arontar langa state government nuaya employees te a huam vekti soina aomlo tuna notification consent harnena adang lam na chu CBI yan dan diktak mangin draft notification hi asiyama CBI letter para number 6 na khirila kan lo mu to lomin karinga CBI ina Chief Secretary Mizoram nena lekathon apara rugna khan alleged amami kha alo taila alleged to have been committed by employees of the central government, central public undertakings and private person, whether acting or in conjunction with the employees of the central government undertakings, subject, however, the condition that no such investigation shall be taken up in case relating to the public servant controlled by the state government of Mizoram, except with the prior written permission of the state government. Aron tideu kher ani don trumai chana dan dik taka draft aron thon ani notification thara however the atanga tension subject the atanga na ngai poi mo viawa khlai tang state sarkar thok te chui tura state government consent pek ngai lai hela anlo soi sel tawak mai hi chu azia lo le zirchian nam nei masalawa thu chua popa midang be hi sim theini se duam tak zetani CBI general consent om the diktat to state chunga central government na thokte chui ngai phalna lo pek hinia general consent pek lo da state a chuan CBI malam na tur reng thil te nau te a po state sarkarin consent a pek masak khot angai ne CBI neng ma ati thelo tina ne consent kan pek la chuan paruna he kan chiar lenga pasarina train kan secretary hian hello chun zamga eiro na vena dan han clear tel hal bokila CBI an niemo ACB an niemo eng investigating agency poni se section 17 A1 of the Prevention of Corruption Act 1988 PC Act kanti mai hian an thu a case kalpui ngal mai akhapok section 17 A1 of PC Act ta chuan tikhalai khan hei hian general consent eng ang general poni se dan pakhathian akhapani ti hei lai hi poim molai tak chu ani no police officer shall conduct any inquiry or investigation into any offence alleged to have been committed by a public servant under this act, whether the alleged offence is relatable to any recommendation made for or decision taken by such public servant in discharge of his official function or duties without the previous approval. Ti ani almost yatsu police officer tu main hedan ati Prevention of Corruption Act
หน่วยสรการหัดถกด่านโบเชียปูเตช่วยเจียนนะอันไหนโดนอันนี้จวนพัลนั่นลำมาสลาวินช่วยงัดตัวนี่แหละวันนี้ที่นั่นนี่ไอ้ central service ที่ปนนี่ CBI ขัน central จังอิน appropriate authority จังอิน consent notification ที่สุดหลักเท่าง่ายที่นั่นนี่แค่นี้เราเปย์ปนนี่ละ central จังอินหลังstate ช่วงstate public servant แต่อันนั้นที่โดนจัง state ให้ไล่จู consent อันนั้นหลักง่ายนี่ approval อันนั้นหลักง่ายนี่จุดไล่จวนให้ไล่ที่การเชื่อส่วนค่ะอันนี้เรียกเชื่อเลยเซลล์ policy la di sina tuna kan notification sei super chu CBI na concern la per ka CBI notification allow to tura lo ti na takhi om je chu BNS dan thar kan ti related bi kan ta chum bi pela masan e ru na ta tim kim ba om sang le ta ni to prevention of corruption act chu kan lo om sa to kharia dan thar de be lawa om sa ni wangin he ta BNS nen khanพวงขตะพุ่งชีเดลเดก้ากันเรียกหลานทานอาชาจูบางส่วนไอ้รูปกระดานค่ะอักรินกันโลสวยเดลเลเราเห็นว่าอินสมควรเวกบางอิน CBI เดแต่เนี่ยยันตาค่ะหันใส่เพียหันใส่เดลชาหันเดบกาแล้วมีตรงสร้างอาเฮียน section 17 of the PC Act อินพัลนะหลังมาสักพูดที่ wholesale a consent approval อาวาอินพัลนะกันเปย์อย่างเจ้าค่ะอาเทียนนี่ละวะที่เทียนนี่ละวะส่วนเหตุการณ์บุกเล็กสร้าง section 17 ฮีPCA กับเฮียนที่สมทีบารุกจุลัยสารนิสมปริยัติการดาลู amendment เสียมในยินดาลูทาร์อันที่สบสารนิสมปริยัติการเหตุการณ์เฮียนอมเสียเปราจนสรการพิเศษกันเพียงสี่ครับพัลนั่นละภาษาที่ตัวจันพัลนั่นละภาษาง่ายสีอ่ะแค่มีฮีตัวนั้นเฮียนจะเล่นสันนิเมกละท่านช่วยรูปตัวนักกงดาเล็กตีนWPC number 1373 Sani Sopariat akan Sani Sopariat ayan case number ayan challenge mereka dia tujuan akai steering dia kalau saya bukan ni kami hi om zia kan saya jauh lo kanga telefon lampanga kami government employee ben himna dan hi kami Delhi Special Police Section kami 1946 section 6A akan kumsang ni le pathum khan Joint Secretary Chin Chung Lam Pang Zong Tin Allo Da To Boka Amar Su Kami Kasum Sani De Som Padi Kha Supreme Court in Apai Class Saka Amar Su Heta Khata Rang Mil Chiat Chiat To Sika Ege Mizoram Takati Kami Sarkar To Hoven Yumna Dan Ka Kum Sani De Som Padi Ta Khan Allo Delle Ta Prevention of Corruption Ka Su Wachon Heta Hi Hemi Ka Iru Kan Do Na Kong Heta De Tin state kami permission deal thếนะครับไปคลากันทุ่มเลยแม่กันนี่ตัวทั้งเสียสาวและสันตุอันนี้เป็นมายังอัดไปทางมาจวนจน general concept wholesale เราเป็นหมดค่ะอะไรต่างๆkami consent เป็นไงการนุ่งเร่งที่นั่นนี่สิอ่ะตัวบางจวนนักเรียน result ที่พอลงง่ายสากิละkami ถึงทางเฮียนส่วนไป number 8นะครับไปตามขั้นตอนต่างไปนั่นจะสุยก็งาเตะที่ส่วนที่ตัวมันดาราเตะdan kal pung som ngai tur procedure oma danin apu tang thapa investigation kal pi te arrest te bungroman success kan ti te angai chena chumi pi lama pai mo em mai chu CBI an diamo state police police se danin thu nei na pek chin jurisdiction le power pol lama engma ti theina eng ti theina ma an nei lo ti hi kan ke ta thok weมานี่ทุนไหนนับประวัติมีอะไรวะนานเราถกขานอันมานี่ขานอัลตราไฟอะไรกันติดตานั้นบอสเชลเลตที่นั่นเชียงตาเนี่ยตัวบางส่วน CBI พอยิ่งพิมพ์คนมาที่ยังสเตทมิโซรัมสเตทต่อพอเห็นนี่ไอ้มานี่นักพิสูจน์ชัวร์ตามตัวเช่นกันเลขามันเราทนไปเยอะเลยนี่ที่การแก้ตัดถอดแมนส่วนลูกพิมพ์กันโลกันมันว่านักพิสูจน์กันชัวร์ตาที่เจอร์คอนเซนต์กันที่ไม่ทำบิสูตรนักอันนี้เราว่าหน่วยตรงนั้นเลยหน่วยบงนั่นเลยวิจารณ์อันนี้เราว่าแต่ในอัปโหลดอันนี้เลย CBI instruction หลังการมิจฉาสรการเฮียน notification นี้อัศวรรษทำแบบนี้ส่งกันนี่เด็กค่ะเราเรียกตามบอกกันละ zero consent CBI เนี่ยนับเป็นกันนี่นะฮีอันสตันติ้งอะไรเงี้ยเหตุที่ไล่เฮียน state government employee เด็ก corruption เลยเคยนะซีตัว CBI เนี่ยนะ
consent pe ko nga ZPM kai koi sarkar hi ahnum to don lo ti po kan riat thlang ta na thom ne dan thar man re consent thar pe kun sa notification so thar ngai ta ka wanga notification hi so thar le ania jir chen na po nei hau lo ba sarkar ko ko be wak tu te hi CBI ko lu lau ber ten nia ale ninga buti thorbel se yang mai CBI consent withdraw two party te hian CBI ne na consent pe tu ZPM kai koi sarkar ki me pi na ka mai pi fai tumin chanan kho me ka ni ti kan sai du po ka ni kan ke tangin kum sa ni de som pathum khan state pariatin consent an pek hai nui tro chu ta chuan mizoram sarkar poin tel ve te kha kan ta lang du po ka ni ta chuan phebek to me sai chon jam để kan a top lam pang kan hei to ti khanin chiang chau viết tu ka nga ya chiang lo lai nga mong pon zo na lom tu la pong ai la thang nge chân ZPM party a principle ZPM party a principle ala ding het reng ti kha thu puya kan man ya ai ding to lo ang in san ma an sei vut ang kha ni to lo wen bain ron ti de un hi kan ron chang le tua ZPM kai suai sarkar hi eru na do konga principle la alading het tata pen khat point ala hung tol lo ti kan triat tlana tan a thome eru na kai noya CBI he na consent pek an ngai na huang chunga mizoram sarkar hi atang chengai don lo ti hi kan han puang du bokani mizoram mi puiten kan vai em ku va case kan ti mai PIL number 5 of 2022 Pivan Ramchuangi versus Union of India le midang te akin te ho case Mizoram sarkar din na po hi soifia tul kantini ain som deu thawa khalai kha ZPM kai suai sarkar pian ma MNF ministry hun lai affidavit thelu thu angin sarkar ukil ten high court CBI chuitir kher tul anti lo thu kha an lo thlen mai kha keini ZPM party po min para khai le a affidavit masa thelu chungchanga ZPM ministry thar le sarkar ukil te inkara communication gap awma wangani poi kan ti tak zet ani tuna chon sarkar thar ZPM ministry instruction angin ZPM chui CBI chui kan rem ti na fresh affidavit thelu ani to PIL thelu tu ten CBI chui tir tura angen na po sarkar la matangin nial na le do dal na om lo thu khen tura thu pek ani top ko wasmakling hi CBI chui tir ngai turin ZPM kai suai sarkar du dan ni ti kan puanga tin he affidavit po hi ni som pani jun sang ni som ni pali khan CBI te hian an chui don ani a chui tura he mi petitioner ten PIL thelu ten andua ko tina phal sakani chuan sarkar ram tang chuan objection engma kan nei lo ni ti affidavit in kan thelu ta affidavit a copy poi hei hi ania ta hianin point number he la hianin para true ia affidavit hei a copy ka pe thei lo chu ko ta in chia ko ta in chia me kan nei vai na copy chu ka pe thei lo chu ta hena zia chu that hei Chief Secretary na affidavit asia mani Renu Sharma IAS hemi ai lo hi hemi ngatina para true number ia chon that I'm under instructed from the competent authority of the government that the state government does not oppose the prayer of the petitioner at para 45D of the petition for an order directing respondent number 37, that is CBI, to register an FIR and carry out the investigation with respect to illegal border trade and smuggling of areca nut into Zokothar, Mizoram, to verify the authenticity of EY bill, transit permit and phytosanitary certificate allegedly issued by MAMCO and any other authorities tin au post lo thu
CBI tên anh suy đoán này con sarkar hiền đầu đá na anh này lâu này thì High Court à phiệt tiền thấp anh tuần affidavit mangin ấy ZPM sarkar nuôi affidavit cho anh này Ministry kalta hun laya corruption case lang sa tak lok ayokta alain chia mek school thuang than na chungchanga nabat sum chingpen thu le rope way le skywalk chungchang ACB na chui mek te le pui airport sak chungchanga CBI in ten CBI ACB la ACB la ACB na chui ACB na chui mek te ai chui chui mek apen Len Pui Airport sak chungchang a Mizoram First FIR thelu MNF Ministry hun laya ACB lama ti top tak te hi CBI hian chui ngei se kan du tak zet ade mi pui chan ai le ram mason na sum ti ching pen na kong sang sanga thil sual ti tu te shem ani theina turin Mizoram sarkar chuan ma la zel do na eirum na do konga khota khong takin ke a pen zel do na Mizoram mi pui te lung rual taka iruk na min do pui turin kan song tak meu chewani chuan thil pakhat dang soitel sam ka du dan hi kan soidong chuan azom pui connected related hi bible lam den engamo ein zom hi nei be a dang hi hriat tel ngaya chumi ngei to lo le hre si lawa dan pakhatina soilai chau lak vung vakian mi pui a hruai sual theia thu dik fam kim lo soi ol viau tu te emo anga bible chang du lai tak lak chuang deuh nen po hian ai nang thayom me tin thu karon ani e